Ulano Sandra Kaham Jotono, Sini media friends, Tai Joto Suno support Kainai, Joto Lukoro, Sun Kakam Yaporo, TSM in Kakti, Sun Tini Hino High, Norway Sab No Biscuit, as a press conference Kainai, Jason Tangri, Tini 12 hours strike company, Bondh company, I will withdraw like that. I want to discuss on tonight. I want to kisah clarification tonight. I want bayang kisah jadi semua rasa zakang mon no ya fan sekang sini muri nai sini tomai jatuh no hai punom jadi semua orang tomai manja fikir sini TSF ni advisor sini borong kenang Upendra Debbarma Nesu ni vice chairman bo no zorar nai ulo lalu sini yang tomai semua isok aja sini TSF ni no advisor type plus suno je sino demands on legal point is in Kamani sini borong kenang advocate Anthony Debbarma tai sini TSF ni advisor Biswajit Koloi sini former president TSF ni tai TSF ni former vice president Debbarma abang sing je withdraw Kamani abang ti sing tini election dan bayi sing press conference itu mani hain bayi abang bayi kisah brief kaina bagai tentang bayi withdraw kaya ang tabuk zoraya farnai sini TSF ni advisor tai Nesu ni vice chairman sini borong kenang Upendra Debbarma TSF by Ringzar 12 hours bond abo tini tongmani hakiceng government ni pokhongui porok sono barbar request khlaika tai cheng sini demands sini seng bond ringmani sini specific demands tongo sini sanmung tongo a demands rakongka sini FIR no register khainani tai je case sini student angel tai obijit ni Sakha o traffic police rakongani abono withdraw khlainani tai borok ni je borok inquiry kaisa songsamani abo borok ni department ni no kaisa official by claimant abono chongmani ya abon bagi chong sanka judicial inquiry eba khaba magistrate ni inquiry chong sanka abo haike chongte borok ni je bujaknai angel obijit borok ni medical treatment kaham treatment ni bagai borok kaham compensation ni bagai chong borok ma sanka thik am haike no chong Simon Kha sini okrarong ni bisingtui chong oros patai klayo sini pikir angkol Jagadish Debbarma tai Onivesh Debbarma borok ni bisingtui khai chong no khobor hoka je borok amicably problem no solve khaidin layo tai government positive tong ni borok chong sakoma bai chong oma haikena chong decision nai thanga TSF tai chini tai chong jotono kai sengaro salaimani pore sengaro borok sini dabi rokno mani ya bodono seng chini bonno call off khlaika tabu bomhai dabi no tui borok gosiui call off khaika ba rosaka kai puila chini seng 13 tariko je case file loss khaimani 13 tarik ni simi mia 12 jora horni 12 jora abo borok ya sakliya fiaba kok salate mia chini pressure bai borok logino abono FIR ya sagai abo borok ya sagai sini abo FIR copy bo tongo ojama ebo tongo abo joto number tongo yo abon bagai abo kaisa reason angkai tei kaisa angkai chong saimono je traffic police rok je case khaimani angel obijit ni against abo borok already court ro hoka abo ni bagai
কোনো ইন্ডিভিজুয়াল পুলিশ পানো जोंफानो abono immediately abo withdraw खालामनाया as per law abo jeni KOKPIN law advocate whatever details kayana abon bagai abo tabo police rok borok court thangai abono borok जों mutual understanding of ai abono case withdraw खालामनानै borok bosika tai judicial inquiry bakaba magistrate inquiry dangnai abo hai abo bahina chini borong manang minister Sushant Chaudhary bo chini buskangono chief minister bono entrust company government ingai bo cox hawai abo hike abo judicial yakaba magistrate inquiry abo ngai je inquiry গঠন খাইমানি abo sabai judicial yakaba magistrate inquiry ngai tai ama haike जों नाय खांkai tabu जों take sachini nangkuk mani points ngkai je as a traffic police tai bongni সহযোগী de tonglai ra boni company je obiji tai angel no je yakti sanai ro जों saimano traffic police ro borok ama hai case ro khangkai borok yakti sanani kokya government bo saimano minister bo saimano jotono saimano piaba borok yakti samani traffic bobono tuwi abo belaina saya borok kosika abon bagai borok ni sapawo law ni mote ain ni mote borok no শাস্তি রনানি abo borok kosika o jorawo tabuk borok ni samungni tabuk borok muthakja borok samungo tabuk ma tonglia abon bagino जों o 5-6টা points tai borok compensation bo rananing kosika abo medical treatment ni ajagano kalayo abon bagai je जों bond claimani je demands ro o 5-6টা points no abon bagai borok chini o demands no clearly gosimani bagai जों chini bond no जों mia horo ekta deta hai jorawo no जों call of mark khaikya abon bagai ang joto lukurok no khadan musino norok joto no kosto khlai norok chini justice mannani bagai norok bond khlainani bagai tiarang laisa abon bagai ordi poro phano जों kisisa press meet khlai जों saklai ma baino norok bo je bon claimant jagao thangye hoi kasang kai poristiti khlaiken abon bagi no hambai baksa class lovely ani bagai baksa spot upon thangi soi ke abai buchim thali khobor tongo abon bagai jotto lukurok no tsf no tai TRIPURA ni bagai samung tangmani bagai je gosioi je bon ni bagai tiarang ni bagai no hambai chanogo tai hai no hai noroni khakolo wansungma kahambai जों bon rosa purbo maruk kasang kai gosina hamani bagai tsf ningai जों norong no belai no khaka hamya paro